Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Kampung ya sahabat. Semoga kabar baik, kesehatan dan rezeki selalu menyertai sahabat atau kita semua. Baiklah sahabat, ini kita memasuki ke prosesi akad nikah ya. Ini prosesi akad nikah Ade dengan Depi Kusmawati ya. Yang berlokasi di Kampung Bojong, Bengkok, Desa Karyawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Semoga seluruh rangkaian acaranya dilancarkan ya. Dan buat pengantin baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Amin, Allahumma amin. Baiklah sahabat, bagaimana suasananya disimak saja ya. Let's go. Semoga tiasa kali-kali karena kursi. Keluargi sadayana hormatan sungkuring kumargi di Bapak petugas kantor urusan agama Kerajaan Sumping hapunten anu kasuhun di antosan sakedah panginten. Habis? Alhamdulillah. Oke. Menunang, iya, ang liput menunang. Oh, ini nih. Ini apa? Menu paling banyak digemari ya, paling banyak disukai. Bakso, sahabat. Oh, wih. Ini maharnya sahabat ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila. Siap. Wah, Masya Allah. Wah, penuh ya. Ini menu favorit ini. Oke, siap. Satu nuhun. Mangrupi perhatosan panginten ka kulawargi sadayana tekenging ngurumun teng palihan tengah sumangga tiasa mundur kanggo anu sanes petugas kanggo tim dokumentasi tos aya disayogikeun pangintennya dokumentasi khusus kursi sama palawargi tiasa moto dina HP-na di ketepihan panginten gitu tekenging ngumpul di palihan tengah hatur nuhun. Daya aya.
Enggak, mama dua nana biasa di luhur pengen tadi. Syukur ke hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ngalamungan kudrot irodat mantena dina danget ieu urang tiasa pakumpul ngariung paamprok jonghok dina raga nyakseni kana acara akad pernikahan Jang Ade Ilham Saputra Kaneng Depi Kusmawati. Sholawat kali salam urang limpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emas 15 gram, perhiasan emas 15 gramnya. Kanggo ijab kabul atas tiasa aja. Terus ngapalkeun aja? Insyaallah dicobi heula coba. Ijab kabul tarima. Ku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Coba saya terima nikahnya dan kawinnya Depi Kusmawati binti Bapak Dayat Iskandar dengan mas kawin tersebut bayar tunai. Insyaallah. Anu salajengna Bapak Wali, urang ditaros Bapak Wali bilih pada kunyalira ijabna pada kunyalira wae. Pada dituyun wae, dituyun wae. Urang lajeng wae nya kana ijab sareng gombo parantos siap. Siapanya maka sate ada ijab sareng gombo Pak ngapain tuh Pak? urang bismillah syahadat sawangsulan istighfar tilawangsulan bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ade Ilham Saputra. Saya nikahkan dan kawinkan kau dengan anak kandung saya yang bernama Depi Kusmawati dengan mas kawin berupa perhiasan emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Depi Kusmawati binti Bapak Dayat Iskandar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dua kali disebut ya nak. Satu kali. Tarik nafas. Tenang. Saling lihat Pak. Tatam bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ade Ilham Saputra. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Depi Kusmawati dengan mas kawin
berupa perhiasan emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Depi Kusmawati binti Bapak Dayat Iskandar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah sah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa Muhammadin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tusina biha min jami'il ahwali wal afati wa tabilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha as-sawaab min jami'il khairat wal hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi bidadima fi ilmi. Allahumma alif wa ina jang ilhamu al-mudabi kama alabta baina Adam wa Hawa wa kama alabta baina Yusuf wa Siti Sarata wa kama alabta baina Yusuf wa Siti Khadijah wa Kubro. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Apa yang kayu dipasikin mas kawin Atas ya di payun. Payunkan dia. Nah, gitu. Lihat dipegang gitu. Nah, gitu. Oke, lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Devi Pujoa anu gelis anu soleha Iaa nyangakeun mas kawin berupa perhiasan emas 15 gram anu neme diucapkeun dina ijab kabul. Mangga nyangakeun. Mangga iya mas kawin kuabdi ditampi mudah-mudahan manfaat sareng maslahat sareng doakeun abdi mudah-mudahan abdi tiasa istri anu soleha tiasa ngabdi sareng ngabdi Sun Dulu dong. Ini siap 1, 2, 3. Tangan. masih berdiri dilajeng karena penyerahan buku nikah. Kamu didokumentasikan. Lihat sini. Siap 1, 2, 3 ke sini ya. 1, 2, 3. Oke. Karena tak salah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan panganten rumah tanggana sing sakinah mawadah sareng warohmah biasa ngalaksanakeun rumah tangga seperti rumah tanggana Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selaku petugas hapunten dina kalepatan ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah sahabat, itulah prosesi ijab kabul atau akad nikah Ade dengan Depi ya. Semoga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pernikahan adat Sunda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.